Kasorkar jelah kesintok diang jong ketayo ke lepenlong ya kajingelang kitbok kit ruyang ya kirang bat kita ya kai jong kejela kibla syajit menemi kemat kejela syakelumpung Khelo India Youth Games kebanlong ha pancula jong kejela Haryana naduk kalai terik haduk ka khatsau terik ujeliau arhajar arpuar. Santali ki kenhun ilakai kibere jong Sports Authority of India Meghalaya kibere ni santali ki disiplin kinle isim bentah kan kelumpung ilakai kibanlong hagi santali ki sorba bakentup Delhi, Panchula, Chandigarh, Shahabad, Bad Ambala. Kini ki kenhun ilakai nak jela ki kentup ya ka kenhun ilakai football kirang bat kita Yakob Mare kiberen prangut ki kenhun judoba kiberen laingut kawai kita ilakai boxing bat arngut kibe Yakob jingi. Laban kedau hang ni baka Khelo India Youth Games kadai kebadan hado arp santali ki disiplin. Bad hado prahajar tam kirang bak kita ilakai na keleng ki jela jong keri kini sim bentah kini kelumpung. Kasorkar jela kalakit bok ruyang ya kini kenhun ilakai ke jela ki ban mi ha kalai pau terek naga jela ban lej sya kini kelumpung ilakai.